Omwezi wa Disi najangwa ekitongole kya Civil Society Budget Advocacy kikozere kihango omukwera district obarukushondashonda sente kureba ngo bayinja kurinda eby'obuhangwa n'embara y'okurinda eby'obuhangwa okutwaza hamwe omu district eyonjire. Mwihanga bari mu activities zitakushwana konka ahabwa Isingiro nibatuhagira nibatusupportinga omushonga zo kurinda eby'obuhangwa. Eki kirarugirira abo kugira ngo empunju kuzikwija zayegeta n'abataka batapuresha aha by'obuhangwa abo kuba itaka eri settlement rabahereza niriche kandi bumwe kugira ngo barija kitararirire nibijaho naho haba hentaro mu countries zabo. Awahati bahereze no gukora enchiko zo kutorana abo barangire kwera na mnongo bakushimisa umuntu waburijo akurinda eby'obuhangwa no kongera kuranisa ebigwerezi. Mwena ako kachiko karakurirwa DC kandi ako kachiko bakija bakahagira bakimusya bakatraininga kugira ngo habaho ikikirizo cyona akachiko kabe keteguire okureba nkabasa kukirukangirira. Right now to when government hatechitire amaani sente zizere nizeyongera konka we do piecemeal sente zitukutungo mwaka tugira portion yitwakoraho then umwaka ugundi take up portion endi jabo kuba there are other priorities. Kumgume gukuranisa ebigwerezi omu district Isingiro emiti yaitergamira batangire kujibyara. Investing in disaster preparedness, as I've already emphasized, can help mitigate impact, save resources, and contribute to the national development process. Finally, we hereby call upon you to prioritize the planning and budgeting for disaster risk management in the local government plans. Amakuraga gasha kwa Ruth Nuwamanya.